بله باوی لویس باش را عقید چه ببه مدیش تپرسن کردی ساد بیجن باو نگهلانی کر لشونه دانی كر وساي نا باف چاواي كر وساي اویا مشیرو وکر از آدنش تبپرسن باو نگهلانی کر لشون دانی اري اف وتا يا ويتي جو باف چافتنگ به و به گمان اوی جوات جه نرازی به تی گوتن گو کری وی لسر ریا بابی خویه یعنی وقت چه اوابنا آیا عولی مشترگو يعني او پندا آیا کمین مشترگو بابی باش و کری خراب اویا لسر بابی خراب تنی تی گوتن يعني بنا وقتاق يعني جوداي بنداي يكم و دبيجي باف تشاواي كور وساي نا هذا يا وقتاق تيغوتن وقتاق دبيجي باف نق هلاني وكور شون داني يعني او باف معناه خراب او باف خراب نه او خياره او نقان يعني هل بجارتنا انه خراب ونا خراب تني خراب وباش تني او سر ميركي خراب دبيجي ميركي مثلا نجو مرد ملت جينا رازي به ال دوراوي جينا رازي به يعني خرابي ويان بيتر هات دبيجي باف تشاواي كروساي نا باف نقلاني وشوداني باش باف نقلاني كل شوداني لسر او بابي نباش به بلي بس و تنقار هل بجر به والله انه باش ونباش نا يا كمين تكاري بيجي باش بي يا نباش بي بس اويا سر باوي ايج خراب و اي نباش بي و ايج كسك جي نرازي بي نجومر شافتن تو چم خوازي يعني اولاوي جي ولوي او شخوا پنده گوتی لاو نگه خوشونا باوی خودانی يعني او باف چه كيماني ويبون باف لاو جينا نفس اوان كيماني هاي شخوا احمد باريزرش كوباني دبي الكوباني جي ام دبيجن شخوا ام جي دفرامج جولود بجوليات كف خليش خليات كف ولي اتداني تجي خداني جولي عند كيفن بيلي اويا بنا او تشكي اري بنا كاكو انا درايه عمده از فيجن اويا اج ما مست احمد دريجي للسر يا بندا يا كمينه تي گوتن لسر بندا دودان ناي گوتن سر بندا دودا خرابه يعني بلي خلوخ يادبه اري راسته ديسا كرد بيجن باويتا آغية يمن قداية وينك هوالي باوي من او يعني مناسكر باوي كيشوان آغية او يأيق جرد اكيد دركت تبي بيف تبي آخف بو باويتا آغية وباوي من قداية او قداية يعني ميركا كي قندي بلنغاز فقير قور حالي خوي يعني وتاوي تيغو كارك جرك بده ونتشو سري يعني كارك هيريشك دجمناياك كتالانك التالاني واخذ واختاق كاريوان نتشو سري تفكر لاوي اغي نكار بابي خبك هبالي او فقيري بلنغاز وقدا يعني كيمانيه كبه او ستيه اغي دبه نابه تبابي خبك بابي من فقير وبلنغاز نه قلت توي مقارنه خو بربري مبك يعني اري وانك هفدو يعني تشتاده لا يعني اري وطاوي يعني كارك جرك ببا ونشسري وكل اغي دخوازي يعني دخوازي جناهي بافي خو ويه جندي وكف بك تفهمكر
يعني دخوازه گناه بابي خو و گناه بابي وی مرکه گندی وکهوکه لكوري گندی دبيجي بابي تا آغاي و بابي من هجارك وينك هوالي بابي بن وينك هوالي بابي من يعني برپرسيابونا آغي بيترش اوي مركي گندي وفقير وبلنغاز وهجار يعني ولو از جي فهمك مكان جانزان دیسا کورد بێژن باوێ پاک مەزەلی وی لەبەر دەریێ قیزەیە. كاكو وطاوي تي جو قيز ببافي خوار جريداي يعني تمين قيز ببافي خوار جريداي وحذكرنا قيزان بيتري جيان لاوان يعني قيز ام بعربيتي حنانا قيزان او حذكرنا وان شبابار وش ديار بيترش آلاواي جۆ شاوان بەلێ يعني ولو ديروك تشتكي دولو او قد تعالى اب تشتهاني خستي هندوري قيزاد يعني شي دسبيكا انسانيتير بەلێ ji بۆ ولی هاویت ئەیدەکا خۆشکە باوێ پاک دەیت ئەو پاک لەسەر باش تێگوتن دیت ئێمە جەمەل دەڤەرامە بخۆ دەبێژن گاڤال سەر ئێ پاک دەبێن پاک ئەم بێژن فلان کەس دەبێ پاک و پیسۆیە پاک ینی ها باش هۆرتا هەردیادەی لێ ئەو بخۆ پاک ئێ باشە لا باك باشا باك نخرابه باك يعني تو كاربيج باك دجي خرابوني يعني وقتها دي باك معنا خو باش يعني بابي وقتها شقيزي خور باش وقت جي وعم فهم بك او يقيز تمين بلاوان لسر بابي وام وبچه هاوي بيجي تمين قيز ببابي خواب قريداين تمين هردم يعني تم کەچ ژراوا چێترن ji bav û diyê xwe re جو şawan heye ji ber vî hawî ev pend gotinin egî dîsa hewildana xwe bigite derbas bi ser ew lînka mişter şandiye wê çêtir be û vê pirsigirekê çareser bik ji bo tu derbas be. Dîsa Kurd dibêjin bavê xwe bibîne gunhê xwe bi xwe bîne. بابي خو ببينه وجنهي خو بخو بينه كوكو واتايا وي تي غوتن دماغو كورنا وك بابي خو دبي جو بابي وي زانه بو ويان جومرد بو ولاوي وي كيماني وي پرب ف بروواج يوي جو بابي وي هجار به لجومرد وكر يعني بابي وي هجار به وفقير به وتبعي وي جومرده تبقى جوي تنا بيجي لجومرده ولاو تبقى زنجينه وبريوي جهنه لبوي شعبي فقير بونه لخواد نر وشعبتنجه يعني إجا جير دوينشي أو أنا أو إلهم براوي جير دوينجن لبابي خو بنر وجناهي خو بينه يا بابي تشتغل لجو يتن وشعفري وجومرد وإنت لجم تبر وتشعبتنجه ملت شتنا رازية أبد زانبونا Dîsa Kurd dibêjin bavê qîzan sultane. Ev ewlo ji ber xwe şik şîrove bik bavê li wîs belkî mêvanê me bêj bom çend li bajê jî pirsin. بابي قيزا سلطانة يعني وتاوي تي قوتن جو قيز جبابي خوا هزدكن وقدري ويدقرن
بروواجه لاوانه ما بريجي رونو قوت خوياي اف بنديتا قشتك سر قيزا وبابانه وتي قوتن قو ملت قدر ددن بافي قيزا وخوا نيجي كيوي دكن ورازيبوناوي دخوازن بسدما قيزا كشلاوي خور بخوازن یان خورد جی بوی چاوی سلطانیت باوی وان قیزادنر و قدری وی دگرن و خونیجی کیوی دکن شو بو خاطره مثلا کاربن شخور قیزک شقیزی وی بخوازن هنگی بجوشن و دلگرمن السربابو دي چاوا دکن ناهل باوی وان تکاری بکه ناهل راجن پیالا آوی تمیج باوی خورتینن و خدمتش باوی خوردکن جبر وی یکید به باوی قیزا سلطانه عقید آگری هون چید بیجن اوا باوی قیزا سلطانه اف پند لآگری هیانا و تاوی چی فرموک بله وکی کل روجاوا چاوایی به بوتان چه بسر حدی جی اینی وان گوتنا باوی قیزی سلطانه جمع جهه او گوتنی پیشیا چو آتیتی چلو کارج مرشیرو ببکن وکی ام بجن گلکی سروی تشتیتی گوتنی دبی باوی قیزی سلطانه وکی مروکی کد چه خوازگینی قیزه کی باوی قیزی و چخا کم بجی و پاشا جی هر دستکرتنا قیزاوی دا خود ده جورا تخت او روجات به پاشا به سلطان جوی آوای هاتیه گوتنی ام کارن ویاجی بکن شیرو بکرنک جیر اف جی خوشه بله پشتی ویجی باوی قیزی پشتی ویجی گوتنه گدنی جه باوی قیزی او قیز زاری مالا کو زاری کریم به باو پر قدر قیمتی پر بلندین لی قیز به قیز daha پر قدری باوی تی گرتنی daha زیدایی قدر قیمتی باوی بلند بش بروی جهات یا گوتن اری هون دیسا کرد بیجن هندگدن هیه باغ کلیل کان ددن ساله جارکی باغ کلیل کاددن سالی جاره کی وتاویتی گوتن سال 4 دم ساله ببور باوی لویز گوام شترگو ما تج نیویورک از بلا خود ددم ها از بلا خود فروشم ته تج برای خود فهم کرنه تو دلالی و جیتا سرسری جيتا بلند بشاوي ده سرچاوي بچوكا وعفو المزناقي بله كاكو وتا اويتيغو سال امكار امزانن سال 4 دم سال يعني 4 فصل بله شبستان وهافين وبايز وبهار كلية تمين ده بهاري درد كذا يعني وقتاقي 4 دم سال بن هنا ودار وبر سالي جارك بهاري كليل كاددن وميو دكافيني او كليل كانا دبن ميو يعني وقتاقي سال او دار كليل نكبي ميواجي ناده اجا اشبوبي هاوي ديجي باغ كليل كاددن سالي جاركي بله تمين عمري دارا سالك يعني شغله عربة دي من الحول للحول موسم سالك نه مثلا وقت مثلا وقت بزناي مثلا بزن هرشش ما دزين يعني بز و بزن يعني هرشش ما دزين اما دار وباغ سالي جارك انا اشم داريتي او داريتي زيتونه هين الجي خونه دوسو داري زيتون الجيه خونه ولدورا اودينه وجامعه لك اشتري كانيه جي كتيه ومقوتيه او تشتي جي بيجي ميوي برشترن آنها گنمونه خودی چکرم و گریان وراد گزدارک د داول سیار راکم شکوکی دوز ببم ابو جراده چکم و چی بیانا رانك كاكو زور مشتر داراب دستي خدين وكيف فهمش دانينا دارازتي وشعبي خو زور مشتر دين خوزی چاوی تب 100 سالی بن پریدانا خودی كاكي علي بكي بيس دار من الا بدستي خدانيه الا بدستي خدانيه قال لك خوشه تشتكي قال لك خوشه باش مهرن آگری کرد بیجن باغ کلیل کا ددن ساله جارکه
بله اوات شتا و گلی ما مزنی ما پیشی ما گلتش گوتنه لی همی تشتی که هاتی گوتنی جسر وی آواینا ام ترکی دبیجم مجازی yani tişta ku berçem nebe tiştekî ku em nizanin tiştekî dinê yani ser baxê tenê nehatiye gotinî dema ku em bêjin mirov emrê wî wî dema ku were gotinê hine tişta hildide wextî wî dema wî ku hat wan tişta pêk bîne yani mirov ew tiştê ku ji hilde guhdar bike wan tişta wextê ku dema wî were wan tiştê xwe bêje û pê mirova hişyar bike pê zana bêje yani zanabûna xwe parî vebike yani temamî ji ser rast e bax salê carekî kulîlk dide zêdayî tune her tiş demeke wî heye em bêjin kekê Ahmed Rostem got bizin şeş meh carekî dizê û hemî tiş dema wî heye wextî wî heye ku ciyê were kirinê heye yani van tiştana sade ser baxê ser darê tenê nehatiye gotinê ser mirovayî jî hatiye gotinê ev tiştê ku em bêjin yê wextê ku lazim be ku meriv bêje wan tişta dema wî ku hat gerek were gotinê mesela hêja te beriya wî got te got kekê Ahmed te got dora mala te darê zeytûna hene got sed hevdarê me heye dora malê îro em dêna xwe dizînê gelê Kurd ji çar parçê Kurdistanê kêfa wî ye li dunyayê bela biye li Rusyayê li Ermenistanê li Azerbaycanê Kurdê Azerbaycanê temamî wî asîmile bûye zevayî pirayî 500,000 li Qazakistanê li Ewropayê Norveçê Hollandayê Belçîkayê Almanyayê yan çiqa dewletê Ewropayê he temamî bela bûye em dêna xwe dizînê da yani kêmasiyê me ku em bêjin emî hev ra bipeyvin îro peywandina me ser YouTubeê em hev ra dipeyvin van tiştana ku em îro hev ra dibêjin em bêjin salê dar salê carekî ew dide bêjin kulîlk dide eva tiştana jî yanî wîtkarî wan tişta jî li ber wî xî îro ku demekî dema wî hatiye îro ev dema em hev ra dipeyvin بله از هرم آنا دربیسیه دیسا کرد بیجن باغی بیگل کراسی بیمل گای بیجل îro pendêtek şik ser bav û daran خوش ما باش خوش اما سر شینکایی خوش her du cî jî xweş in wek te got wata wê tê got hinek ji hinek ji darê bax hinek ji darê baxê gestewr bin meselen yani kêmanî dikevin wî baxî dibêjin wek kirasê bê mil ew jî nabe yani kirasê bê mil ew jî nabe kêmaniyê wê heye wek cot edêm digotin berê gayê cot cil dikirin بله nizanim ka piştî şikar vedgeriya wî cil dikirin ka wexta şivistan bû wî cil dikirin ez heya gelkî wilo tê negaştin rastî belkî ma kekê Agît karim عقید امی هرن آنا آگری از دیس کرد بیجن باغی بیگل کراسی بیمل گای بیجل اف چوا تیتی Valla min ga cilbuna gaj min edît yani wextê ku em mezin bûn me ga nedîtin yani ji me derbas bûn û cilkirina wan ji me nedît em nizanin lê em bêjin baغê bêgul wekî kirasê bêmil e îro mirovekî ku mirovekî şexsê xwe û şemala xwe bedew be rind be ku aqilî wî tune be zanabûna wî tune be wa ewa şexsî wî şemala wî berçavê mirova tiştekî dide نه em bêjin ew wî tiştî jî yani
سر اری سر باغی آتیه گوتنی باغی بیگل وکی کراسی بیمله او راست لی باغ کتی دا گلتنه بن کتو هری باغ کی وکوالا بکری تشگنای مروف جی که شخص شمالی رند به بداو به شخصی هبه بجنای بلند به تایلان به لیم بیجن که عقلی ویتنه به زانابون ویتنه خبردان ویتنه به مروف تمام نکه و از قاس زانابون خو و قاساید بیجن عقيد مل هون سيرفيد بين ملنا بله مل هم جیرات بیجن بله باش باش از هرم دربيسيه كرد بيجن باغينا مردا شي نابن وبقول نابن باغينا مردا شين نابن وبقول نابن بلي يعني أذم واتاوي أو يعني أو ما بس طوان جي قالا إيه شافتن ونجو مردك يعني واتاوي تيبو كسي بي سودا وبي فيدا وقنجي شوي چينابي اويا دي مثلا باغي جو كسك جي نخوه ودربا سيناف وي باغي نبي ناف داري وي نبي تف جو شين بجي خواني دكي جو نشينه ما اختاق داراق از ميوين وين اخم واز دبر هرم از لبر سيدانا وي رونني يعني شين بيجي لبر شعبي من نشينه ولوتي ازيم يعني كرد بيجنجو كسكي لبر يعني او ميركي خديه او يه خديه وان دارا دبي فلان كسكي دستي خل بر دريبي نششتيه بلي يعني باريك نداي كسي ودريه خوش كثير ونكري وذاتن وقتا نمرد بيجي كسك نوير درباس بناف داريوي ونكاري دستي خبابي جميوي وان دارا ونوير جي دبر سيدانا وان دارا جي خوش ريه بباريزي يعني دبي امي چيروكا كي بيجي وروك مثالك يعني ايج كسي نمرد وچافتنگ يعني نجو مرده دبي ريويك درباس بوي خوديه باغ لور سكني سلافي ليدك جرد في مرحبا او روجات بخير او عبارات بخير او يا ليفت قارين دفي هما دفي لو اشترت فيهم السلام عليكم يا مرحبا تشمرت في هما او يا جو كاكو تيبيج السلام عليكم وزيبم عليكم السلام تبي زي درباس بناف داريته وزي دستي خبابي جم ميوي دارا ازي بيجم نقا تبي چما ازي بيجم هماش انو قاد هما بيشيد سريد اما بل يقول السلام عليكم ويقول هما اجابراو او باغي نمردا شي نابن كل مشين يعني حتى قشين بيجي لبرش عبي مرون نخويا يعني راست آگری خوين دگري آگری چد بيجي كاكي علي دلي كاكي احمد رستم خوش ببه خوش گوتني پیشیا سراست که دبيجه کو گوتنا پیشیا دسا من بزريني يازي ترى بيجي قلتني في الشيخ سالم ذا قربي باغينا مردا شين نابن وبقول نابن باغينا مردا شين نابن مروي كنا مرد به وجياناوي واخريا جياناوي باشنا به يعني مروي كنا مرد به وكسكي كو بينا سكنه بشتوي كو قالي خرا باشنا به ملتي خرا وخلقي خورا جناري خورا داري خورا باشنا به و جیاناوی پشتی وقتا خراب دبه چما خراب دبه گل تف ناست که ایدی چیه یعنی او نمرده باشنینه او چاوی جناری را بار نگره
و چاوی جملتی را بار ناگره و ده یکی دستی خوباف جی ام بجن والا ودگره او مروه آخریا خوب باش ناینه و او مروه که کت بن خالی خلاص دبه ام بجن مروه هیا 100 ساله ملیه هی ناوی دنگ ده هی 200 ساله 500 ساله جیانا خوش دست دایه هی تی خواندن ناویوی و دبی علی کولو مروه کی وکی ام بجن مرد بو به هنرمند بها شیخ و برایوی سرجیانا حمد شیخ و جزانی زایناوی را کوچاوی داوی به ویم هنردم تماشا بکن و هلبستین ملای جزیری جی ایگو از بلاو دکم هر روجات شمه یعنی هفته جارکز به ویم وانجی تماشا بکن شیرو وکرن از دبیجم دیسا کرد بیجن دربیسیه دبی بای گرگرین جنا فرفرین بوان چه نابجین فرموکه باية كركرين كاكو يعني تزاني انه سرباد يجي او باية كرو قلكي مثلا وطاوي تيغو باية بر وقور اردي خرادك او جنا قال لك غرش دكي واللي مالي نابرسي او جي مالي ويراندك ومال خوي يعني خديه مالي جي تالان دكي يعني و جیاناوی وی زور و زحمت دکی يعني فهمكر وقتا بال با قلتي قرقرين به فهمكر ذاتا هر تشتي وي خرابك وقماجي قلتي بير جاندن وغرش به اوجي تالان دبه وخراب به فاوجي او جياناوي ميركي زحمت وزور يعني کابه آگری دبیچه بایه گرگرین جنا فرفرین بوان چه نابجین نها کو ولات باتی ام بجن چقا شلوبه بارجی باران چقا هبه دیسا جی او بارانا تف بفایده yani کارکی کارکر ناکه چما جبر کو با لید خاوی دمچقینه وی آوی دمچقینه ج ارده را ج او را کارکی تنه وکی جنا کد به ورورینجی yani سر دره و سر نباشی سر نرندی او جنا کم بجن دره و به او جنا کل مالی نبه خای قایدی گوتنا که احمد گوتی او جین نبه yani جرا ام بجن او حیاتا کو جیانا کو درباست که جوی مروی را نه حیاتا که نه جیانا که بله عقید هون لی آگری هون شکیگ یک دروابک و هون جرد بین فلان کس چه دروادک یان چه درادک ام gelek dibijin vir dibijin yani vir dibijin de virvirin dibijin ya vir أذن عفريني yani gelek ولد dibijin derevji li gelek zidai dibijin vir شخواه باوی لویس ماموستا احمد گوتنا ور لسر دروایه لزان بلکی روجلاتی قامشلو و آلی کردستانا باشورو با کرجی ولود بیجن ور يعني سر درواد بيجي يعني جنا قال لك دروادك او جي هي شخو جنا درواد كو كانت تدقو جنا قال لك دروادك المالي جنا مخاطي افرمو كلش تي سرقو سر درواجي سر غرش كرنا فرجي يعني لي وقتا المالي مالينا برسديوكي دفي فلانكس مالي خد فرفرينا بله راسته او جي هي يعني خوشبونا بندا واتني وي زيدي جا واتاكي هي فرمو ما مستكك عقيت تيه ما مستا احمد تيج برقو بنت بداويبون ايه ما هو نعم قوت يعني باشه از هلبس كي جوار بخوين سيداي بخوي ملاي جزيري كلامك ني شكرا قردن جعاج ني قصبا سكر ني شكر فرموك عقيد ها و كردي دا كرم که فرمو و ازبني هي جمع ازبني هي بلي ازبني بني قواق يكتب يجي ازبني دا كابا اخذ ازبني بني قلتنا بني يان ديل هردو يكن واتياوان اسيره هي سير بعدين احترام يعني
yani rêzgartı Belê rêzkirin ne rêzkirin ne nû belê ne gavaz nû dibêm ez benî rêzgirtinê belê Yani netê cihê wateya fermo wala ez girtiyê tem û ez neçarim ev rêzgirtinê veya lê wateya wan a sedî sed dîl û benî esîr e ve gavaz dibêm ez benî bêje لسر بنا قال لك شيخي دين هبون ملت جيرد جو حيران يعني يا حيران يا ازبني او يكي يقولوا هندويتش مثلا يعني خنافينه ولو خكيمي ويدوينه يعني ولو احترامي رزي جيردك يعني اقولوا Kurd îro li dünyayê penaber bûne hemî dewleta bela bûne ciyê xwe warê xwe çûne û dijminê har ketine nava gelê Kurd pareyê kirine bi olê bi dîn bi baweriyê bi nizamçikê bi hemî awayî Kurd pereyê kirine perçeyê kirine ez îro bala xwe dimê da welatekî du dewlet şer dikin ez dîdî bi nav nekim hema bi nav kim jî ne pirsgirêk e îro Nana bi nav nekim. hevalê min ji wî dewlet hevalê min di wî dewletê jî hene hevalê min di wî dewletê jî hene ew seba wî dewletê şer dike ew seba wî dewletê şer dike yani Kurd bi xwe hevra şer dikin her du jî tên kuştinê ji bo axa xwenînin ji bo welatê xwenînin ji bo tu tiştekî nînin ez dixwazim ku tu xelekê çê bikî em bijin bernamê çê bikî gelekî wî jî ser wan awa Kurd hişyar bibin zanabûna kêmasiyê me ku hebin ser em pê wekî hev bikin rast bikin zêda bikin em hez dikin ku milletê me ku hinekî kêmasiyê me hene kêmasiyê ser şexsê xwe bijin hene wan tiştana ku em jî rast bikin nihayîro em bijin Kurd bibin xayî pera jî bibin xayî mal jî milk jî bira nebijin malê me heye milkê me heye Kurd çima ciyê te tune be azadiya te tune be malê te tune ye azadiya te tune be zarê te tune ye azadiya te tune be em bijin tu tiştekî te tune ye pêşî Kurdê azadiya xwe bixwazin hemî dewleta hemû li Ewropayê li Amerîkayê li Ermenistanê li Rûsyayê hemî derê Kurdê pêşî li xwe xayî derêne ku li xwe xayî derneyêne yê yekî bidê pey olê nayîro li Bakur da gelek Kurd heye Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray pey maçan e hinek hene û dêna xedimê da ser sosyal medyayê nanê xwe dixwin davijên feysê masiya digirin davijên feysê em bijin erebê dajon davijên feysê yanî van tişta gereka em xwe ra tixin em hevdû rexne bikin gelê xwe rexne bikin em bijin tiştê ku ser we hene van tiştê mala we da şîn girîn heye hûn tiştê çawa digerin yanî gerek em hev hişyar bikin em yê ku xew danin em destê xwe li guhê wan xin bijin cî hişyar be hela serê te çi ye çi serê te ye yanî 5 deqa bifikire 10 deqa bifikire hela çi ye îro ku em bijin kekê Ehmed îro li Almanyayê li Rojavayê nizanim lê ez îro zanim ku bindestiya kekê Ehmed bin zilmê dabin ku ez jî viran nam bixwim bavê jim sosyal medyayê par vebikim ez jî ku şortê xwe kim devê behrê kêfa xwe wextê xwe binêrim gereka gelê Kurd van tişta rexne bikin hevdû rexne bikin îro ku ez ne baş bim ku kekê Elî jî pizmamê min be gerek min ra bêje xwe tov ke kêmasiyê te hene rast e belê belê ez bi borîna xwe ji we dixwazim yanî serê we gelek êşan lê ez îro ku min kêfxweşîna da we ji bo wî jî te temaşevanê te bi borîna xwe dixwazim ez silavê xwe germ ji we teva ra ji temaşevanê te ra temamî milletê Kurd ra dişînim yê ku me heger sêr bike heger yê ku me ana temaşe nake ser ser YouTubeê jî dîsa gelekî me sêr bikin ez temamî têm çavê küçûka têm destê mezina hemî Kurda bejna xwe ji ber wan temamî ditewînim ez kêfxweşim bi te pismamê delalî
تميري قواز دبيم جرى تشتاب نابنكش خو أسر تطرسمش برقوت الكردستان باكورو تايبت للأنقرة جرى از ناخذ ميباني مي جدورنا بين يعني از ناخذ زحمتي تجاري الوان ببز بهم ناخذ تشكي نبيجن جبو وين نجبو مش خو أنا أوروبا مس شي بيجم آزادم لي ويكافينا بميراني دبيك مرة هاي مرج ميباني مرة هبه جي ميباني مرة الكوية مطرسين سر ميباني ما هي لتبي يقولوا تميري ودجارك دند عقيد ازي دبالا مديك از خلقك تشيكم جهر شهر برشي كردستاني كردستانا روج آبا روج هلات باشور باكر خلقك ميتشيكم مبهر با اخوان دردو كلي خوش افدور بيجن ايرو ميوان امبون جد برچين دلالي برچين كردستاني كردستانا روج آوا يا روج آوای كردستان يان كردستانا سوري چه بلا او بلي كردستان احمد رستم باريزر ومروفك ريزقرتيه ازويل بين براي بني مزنه جارناس حنكا جي بيتكم وزولو بلا خوتيتم او جد بي امري مش خدير ما شابكم اشتر جي كردستانا باكر عقيد يلدرم جاغيري سرحته جگنده برداوا یه هاتی او جی تتریکرین بویی بوینتو سن کویو سپاسیاو هر دیاتکم ماچی چاوی ودکم گلی تماشاوانا را خلق اقدن بمینن خوشیه ده شوا ما خوش سرچاوا سرسرا